Hii movie na anajaribu kwamba atahakikisha wahalifu wote anawakamata na kuwanika wazi, lakini bado anashindwa namna ya kufanya maamuzi ya kuanika, kwa sababu kila akijaribu kukutana na vyombo vya habari na waweze kuanika hao watu, wanakuwa na nguvu kumzidi yeye, kwa sababu siku zote wahalifu huwa wanakuwa na nguvu kuliko mtu ambaye anataka kuanika wazi. Kwa hiyo hii movie ukiangalia kiundani inaonyesha namna gani ambavyo watu ambao walikuwa wanafanya vitu vibaya kwenye hii filamu walishindwa kuanikwa, kwa sababu kila akijaribu kuanika basi nao wanaendelea kufanya mipango mikubwa sana. Ukitazama hii movie utaangalia namna ambavyo wahalifu wamekuwa na ushirikiano sana, na kwenye maisha ambayo tunaishi sisi imeonyesha kwamba wahalifu wana umoja sana. Kwa hiyo tazama ili uweze kujua